Tibos. Wrong. O tentana kana ke ya go check ke na le biki ke re ke ya go check ko go wena go go tawo ga to bona tsamaya mo le banyana o jamadi a Tibos. Ga te ke jamadi batho ba ba maka ngwana ke tsere loan ke rekile setsaka la check ke rekile setsaka ha mona ke a se tlhabollela ke tsere je ya no ntsuna ke kana ntse ke na ke ya go check ke tabogile tlamela ke tsa di quotation bila ka riana tlamela ke batla go ngise ko stationing a utla re tse beraji West Industrial re tse bera Broadest Industrial ha lo wa ka o tsamaya mo ntse bona tsa di quotation la ita kana ke betsa double story o batla go tsamaya mo tsa di quotation ke gonela mo go batlang ke gonela mo ke go batlang ka ntotla tlhabologa lenti bo ke tla go tsela kana malatsi ano ha o itse ha se khantsa di page malatsi ano ha tsamaye mo ro batla di quotation gona le app ga te iFish app o tsenela mo apping yo bo request a quotation e be supplier go sendela quotation go ne hela ho ibile ya lo wa reka o purchase gone ho e ba go deliverela kana go ile go ntle ba go boletse re ba go deliverela ka yo ha o tlhokana le go taboga gona re di petrol di okiditswe le batho ba di komi ba ngadile wena o batla go tsamaya mo ro ba te quotation ha se tlhoro go irwa ditse o download iFish app mo founung ya gago e botla o request a quotation wa go nela quotation ibile gape o santse o rekise dikoko o santse o rekisa ma ya rekisa la ita ya ka re sama ya dikukwana khona register le supplier ha o register le supplier ano o fiwa kgwedi hela ile ngore o tla bo receive di quotation o receive di gona di customer kgwedi o yo tlhontso le mo appung ya no kgwedi e tlang ya no o tla bo duela 200 pula go rosa lontso le mo appung o ntse o neela di customer ho mahala o receive sengwe everything mahala ha o le supplier mara ha ile o batla quotation ya lo etsa mahala la ita ka nsitse la ita ka bila ka tlholo bo tsara ta puliki ga ke batle madi a gago tswara la ita ga ke batle madi a gago ke ba ke a izure ga telira wa senya Tibos ke izure madi a wa jang wa senya gona loan ke tsere loan tlhamo no santse o senya kana ke tsere loan ke itse madi a lira ke itse wa senya la ita ka ke tsere loan tlhamo bona balance mo phone wa bona o ska bona sena nna tsentse mo le bali 100,000 madi a mo phone nyela ha sendege one ke a tla go sendele clip ke go bona a sendege madi ke so ha sendege ke itse ro le ga telira madi a sendekeletsa ke o tseni clipa e lo re tsere ke account number ke o tla report wa bona on sende 100 pula o ita ro botlhale wa itse go senda ga 100 pula le mo madinyaneng a bogodu wa itse go senda ga 100 pula ya la go senda ga madi a mangwe le keletsa go senda 5,000 le keletsa ke batla go checkara madi a sa go sa itlheleng a le mo ke batla go provela gore nna ke jamadi ke jalone ke go sendela checka se le ka go sendela 5,000 ma account nya 5,000 bo o sendetse go nna 5,000 wa bona ka bona go ya eng lo go a ke nna kwena ha o bone bona account number ke tlogetse phone go lapeng ke go checkara me a report di tle ke checkara me tlhamana ke utlelela mo la wa rela mo koleng o re tsa gore koli ya me line Tibos bona tla ke tsamaya kwa re ba itse re king ha o tlhokana le gore ke go first transport o tsamaye mo download iFish app go bona ne ha o buse 5,000 wan wa ke buse 5,000 wa gago o tsere loan o tsaba mo ha batho madi o batla go mpa 50 pula wa kanya gore ke o sentse go mpa 5,000 because ke ntse ke na ke go thusa botsholo ke ntse ke go thusa o sena o sa bereke go thusa maloma go no ntaro maloma go a go sutla ke ha o mo ile madi tlhamona madi a ka di tile